Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan Neng Ila di sini. Neng Ila sudah kembali di studio Neng Ila lagi guys. Adil. Waktu saya tamah. Woi, Ila punya ini cumi bakar, tak guys. Cumi bakar. Kehelen gak guys? Ini ada lalapannya daun kenikir, daun seladra, dan ini ada sambal dadak guys. Mantap sambal dadaknya guys. Tah, kehelen. Kita gini-giniin aja ya. Mantap guys. Aduh, sudah gimana ini sambal dadaknya guys. Jauh. Ini cabe. Ih, udah ya. Minum dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan dulu guys. Tidak perlu berlama-lama. Teman-teman jangan lupa di subscribe dulu, di subscribe, di like guys. Kalau begitu nggak selalu lupa ngoceh, jangan berlama-lama. Ila mau langsung habak aja guys, dihabak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dihabak. Aduh cumi. Lihat hulunya coplok. Bismillahirrahmanirrahim. Setam hulunya coplok yuk. Bismillah. Segar. Daun kenikirnya manis dan wangi, dihabak. Woi, cerita dikit. Ini udah makannya cumi cuman ada 7-an, nggak nyampe sekilo. 7-an cuman ada 10 biji. Tadi kata yang bebek, kok makannya sedikit katanya. Diet kurang gue ya, habak. Cabai weh.
Hmm. Hmm. Rada tapi ngeunah dihabak. Hmm. 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 Ya guys, ada inilah makannya sedikit biar durasi gak lama guys ya, dihabak. Hmm. 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 Haha pedes. Wih, masih kurang nih. Wah biak masih nak. Tadi nasinya cuma 3 centong. Ini baru ngoceh aja sih lah ya, habak. Hmm. Duh. Cumi. Sama dadak digulung guys, ada amat ya digulung ya, udah nongol sih ya. Habak bismillah. Hmm. Hmm. Gulung. Digulung aja weh. Hah. Hmm. Duh, rada habak.
Hmm. Ya. Ya gara-gara makan ini nih cabai ini. Ini cabai caplak pedes banget. Yes. Kudu nambah ya mata sebeh. Habak. Hmm. 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 Guys, cabai rawitnya pedes banget. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Bila makannya sedikit dulu ya, nggak banyak-banyak biar durasinya nggak lama-lama. Teman-teman, pokoknya jangan lupa di subscribe. Kalau begitu sampai di sini dulu video ila kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa boy?